Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Nadu wasdang government niyo aku tu ka protokol ma directions ba tila ang hiba ki don ki kena ki pabiang ka yang kesen wedan ka jong kamerawan sa they will be staying at home ndai ni advice pat yang babon hi ban sa pa corona case enta ndai po labo government nomor wa kai wei kalong pa lar ni wo corona case center ka kai rap mo pan makin dia panlat ke spread dari Jaba don ni tadi melatir su limited yo Jaba kadani biang hakapor bangi ap ya result ng test ti ban prevent nya kata tu pha iki ha po corona center which is more preferable ka kham la corona center ban bo iki andai ko wei pat ni perkhat ni gini ki bawan ni sabar ki ba kum ki kena sni ki ba wan na sa jangan ni jangan tidak long far away from ngai yang kesen aslam la sa stay there kadang senam orang mental ayu mah kikin jak dah kuat kau nak siang di ni perkhat dia kata tu tebelengi pasi yang kau ke condition bagi di bendan bed seperti belum kem di ben mix bagi bahagian dan berdan khamtam dan khulung dan kita men beri tinggi advice ki bendan apa corona case kita that is very dangerous ya bendan khulung hiang dan di bendan kita men beri tikidan bagi badan tang prarang ba di nakaleng jongki IDS people in the district play the system ban lek wa de ki ban lek page yang system ki ai ki booklet advisory ke ban lek yang ke ban di ban lek ni perkhat baling i phasi yang nomor ba ke tung perkhat jonga hi kolong bang ai mentally dia ki khamlong ayu ma at is hayeng ki yo ban kran ki mi pa ki yo ka ba ma kham biang kumalong hapo corona case hotel hang nuno la ni quarantine hotel lu kabam untuk yo kum babam hotel ang yo baju skeju kabang teng ni mela ban thlia kini was supply bam ru kini mela ban thlia thang ki kini mela ban ai bam kum babam hi teng ni bam teng jai ketung lu la sung bang di ba don ni sabar ko abam kita la on phai